ibiganiro normalement byararangiye. Ibiganiro byarangiye ni ibiganiro byabaye hagati ya leta ya Kinshasa na CNDP, aribyo byavuyemo amasezerano ya le 23 mars ariyo yaje kudashyirwa mu bikorwa, haza M23 ya mbere 2012 ntibyarangira, M23 2021 nayo biraje muri ayo masezerano. Mu makoro yose yaba akoro ya kugiye cya Mobutu yo bita za akoro za Luruabur, akoro za Palais du Marbre, akoro ya Nsele, akoro ya Guadolite, hari ni akoro bajya bavuga ngo akoro de Remera entre guillemets, yaba akoro ya Afdele, yaba Sun City, yaba Gaborone. Nta koro nziza Kongo yigeze igira nta koro yagiranye na CNDP yari iyobowe na General Laurent Nkunda. Nta akoro nimwe ifite imbaraga nangwa yagombye gukemura ikibazo burundu nk'iyo akoro. Iyo akoro yavugaga ko amagroupe armé yose yagombye gushyira intwaro hasi, y compris le CNDP à l'époque, bose bakajya muri processus ya intégration, kandi iyo integration igakurikirwa na reforme ya kiriya gisirikari. Kiriya gisirikari gisaba reforme ikomeye cyane kuko cyubakiwe ku misingi idafatika. Iyo akoro yavugaga ko hagombye kuba liberation y'aba prisonniers de guerre, baba abo M23 yari ifite, yaba abo leta yari ifite bakaba libere. Hagombye kuba itegeko ryitwa amnesty, c'est-à-dire ribabarira ibyaha byose byakozwe kuva 2003. Ntuza yaba SNDP na gouvernement bagombye gukora ikintu bita reconciliation hagati y'amoko. Ibibazo bijya bizamuka by'amoko, atabaru babarwanye n'abaki, atatata abahunde barwanye n'abakanaka, abahema barwanye n'abalendu. Izo tension zose muri politique ya SNDP kwari kugira ngo bashake imizi ya buri kibazo, none barebe ukuntu mu kibazo gishobora gukemuka habaye reconciliation. Muri iyo akoro iba nibuka neza ndaza kuvuga peut-être le poison nibuka, gouvernement yari yemeye ko igiye izakreya za comité locaux de réconciliation, bifite nka image abazi mu Rwanda nkuko Gacaca yagiye ikora, aho kugira ngo inkiko zigeze zijya muri za justice bibe birebire, abantu bajye bakemura ibibazo binyuze mu za comité locaux de réconciliation. Ni namwe muri iyo akoro hagombye kuba Nord Kivu na Sud Kivu zikitwa zone sinistre. Urarebe ibi ngibi Felix yakoze byo kugira ngo état de siège, normalement c'est une copie bakoze ari ya akoro ya CNDP, mais nuko babikoze nabi kuko ntabwo philosophie CNDP yabikoranye kuko ariyo promoteur wabyo, niyo mpamvu bo byabananiye. Mais c'était la politique ya General Laurent yari yatanze muri ya akoro kugira ngo bafate zone sinistre Nord Kivu na Sud Kivu, me permette kugira ngo kuko habaye intambara igihe kirekire habemo noneho ibikorwa bya development, ibintu by'imisoro babigabanye kugira ngo abaturage bave mu buzahare barimo babateje intambara kuva muri 90 mu butu azana bangirima n'abadespe n'abakigutera mu akarere kugeza n'uyu munsi. Muri akoro harimo guproposa une forme ya gouvernance ya Congo kugira ngo gouvernance ya Congo ive muri unitarisme, ukuntu Congo ari imwe ije muri federalisme, bango buri province ibe fédérée, bose bahurire muri fédéral à Kinshasa, ariko avec un pouvoir réduit ya Kinshasa, ku buryo ibintu bibazo by'abarimu, ibibazo by'ubuganga, ibibazo byerekeranye na gestion simple yo hasi, umuntu ye kujya va igoma ngo ajye gushaka passport Kinshasa yishure billet aller retour hafi 2000, nagera Kinshasa yishure hoteli yo kuba imisi no kuba kuri anere ngo bamufate za fingerprint, imisi 3 yo kuba kuri affaire étrangère, passport kuyibona hariya nuko sinzi ukuntu ndetera umuntu yakoresha. None umuntu ave ari wara afata indege aze Kisangani igoma aji Kinshasa gushaka passport, ariko muri federalisme umuntu ayibonera kuri commune, ayibonera mu mudugudu we. C'était ça la politique CNDP yariri yateganyije muri accord. Muri accord harimo ibyo guhindura réforme ya administration publique,
bari bumvikanye ko haba noneho na operation zikuraho utuntu twose tw'utudumbudumbu twerekeranye n'umutekano muke. Meme na guverinoma yagombye kuba réduit, ibi bajya bakora ngo abaministre 60 70. CNDP yapropoje ko leta ishobora kugira au niveau fédéral abaministre batanu bahagije, none abandi baministre bakaba ku niveau fédéral ku ma province, bigakemura ibibazo by'imihanda, ibibazo by'ibitaro, ibibazo by'amashuri, ibibazo byose birebana n'abaturage bya hafi bigakemuka. Donc muri accord zose nasomye, c'était vraiment le meilleur qui proposait iri concomitamment na Kinshasa na plutôt n'igihugu kuntu cyagombye kuyoborwa. Alors iyi akoro rero niyo M23 yaje gusaba kwishirwa mu bikorwa, ariko leta ya Kinshasa iyanga kubera iki? Nigeze mbabwira ati Kinshasa kwibira ngo ikore reforme nk'ubu ya gisirikare, ngo ubu kuri abantu benshi amata ku muntu, nta muntu wakwemera ko kira gisirikare kiba reforme babeshya ngo gifite abasirikare 200,000, kandi turi kureba sur terrain, twese turareba abantu bisirikare 200,000 bari ntibagombye kujya gufata abazalendo bajye kurekrita n'aba mercenaires n'ibindi bihugu. 200,000 hommes n'abantu benshi cyane, ariko ni imibare yo kubeshya. Ushobora kubona nta n'ibihumbi 20 bashobora kubungubu bafite, nibo bari gukora recours à des guerres de procuration bakoresha des groupes armés, kuko ayo mafaranga yose y'ibyo bihumbi 200 babara plus 180 y'abapolisi, ça fait 380, kongeraho 30,000 ya garde républicaine, ubumva ni gisirikare kibarirwa hafi nk'ibihumbi 400, kandi ufashe polisi JR na armée wenda bategeze no kuri 50,000, ubwo 350,000 n'amafaranga ajya mu mifuka y'abantu. Si SLMC dushaka kubara nibura ko umusirikare, kuko umusirikare muri Kongo bamubara ko abona $700, ariko ayamugeraho na $70. Ibaze noneho $700 multiplié par 350,000, umva so de millions, ku buryo ushobora kuvuga ngo ukore reforme bakarara bakwishe bakwica, kuko hari abantu babibonamo amafaranga menshi. Udashize ku mishara ugashyira kuri za commande, niba bakomanda uniform imwe bakavuga ati uniform imwe izajya igura $200, uko igeze Kinshasa buri musirikare ayigura nk'ira tenue de gala, abanyumva bazi kira gisirikari igurwa $500, yari amateni y'aba office. Ibaze none uzicuruza wazikomanza avuga ati bazikomanze z'ibihumbi 350, alors que bo bakoze commande y'abantu 50, izindi zose bagakubita poche, les contrats de défense. Alors niyo mpamvu yakor batagombye kuyemera kugira ngo ishirwe mu bikorwa. Alors ni naho ubona abasirikari bateza ubwoba nk'iyi phénomène yo kwita ngo M23 ngo ni groupe terroriste, bari bazi ko communauté internationale irahitiza ikemera ati n'abateroriste bagahita bashyira ku murongo ko bagomba kurwanywa n'isi yose, kuko batinya kugaruka kwa aba bantu nibagaruka turabazi n'abantu bakunda ibintu mu stari sawa sawa, bazadushira muri akoro yabo, kandi twebwe dans cet accord on ne gagne rien, nous allons perdre. Alors niyo mpamvu iyi akoro itashizwe mu bikorwa, bakemera bagateza intambara akavururu. Oh non négociation, non l'intégration, oh dare bazaba Rwanda. Iyo ni kisiki ni kwalo ko bavuga mu Giswahili, mais le problème mu cyumve uyu munsi n'ugutinya ya mise en application y'iyi akoro, uko iyi akoro igiye mu bikorwa ya CNDP, ubujura bwose, ubwicanyi bwose, inzangano zose zo muri Kongo zaba zihagaze iyi akoro ya 23 mars iba igiye mu bikorwa. Alors tugarutse hejuru processus, hari inama zabaye nyinshi kugira ngo ikibazo cya M23 kibone igisubizo. Inama mwarazikurikiye zabereye Bujumbura, inama zabereye Nairobi, inama zabereye Rwanda, baje gusinya abaperezida bose ko bakora des mécanismes zo kugira ngo ibibazo bikemurikemo. Habaye mécanisme ya mbere yo bita processus ya Nairobi. Processus ya Nairobi yari ishinzwe iki? Processus ya Nairobi icyo yari ishinzwe kugira ngo irebe mise en place ya cessez-le-feu, c'est-à-dire ceasefire. Icya kabiri kwari kugira ngo ikurikirane rapatriement y'amagroupe armé étranger, kuko muri Kongo hari groupe armé étranger nyinshi.
kugira ngo ku batamenyereye abo tutabana namwe bumve, hari FDLR, hari ADF NALU irwanya Uganda, hari Red Tabara irwanya Burundi, hari FNL y'i Burundi, hari LRA nayo irwanya Uganda, n'utundi tugroupe turi su ya FDLR nka za Rudurunana, za P5, RNC, n'utundi ni twinshi cyane. Abadukeneye tuzabahereza liste, turayifite y'amagroupe armé étranger. Groupe armé étranger tugiye mu masubranche arimo kira gihugu ni 15. 15 groupe armé étranger ari processus yari ishinzwe ya ntuza ya Rwanda yo kuba rapatria, noneho na respect na ntuza na rapatriement yo ku désarmer les groupes armés locaux. Ubu les groupes armés locaux imibare dufite zimaze kugera kuri 263, kuko kuvaho Tshisekedi we ginagiriye ku butegetsi nyuma ye yahasanze ziri mu ma 180, ariko kuva hagiriye ku butegetsi urumva hiyongeyeho hafi 83 groupe armé zibaye créé après 2019. Alors iyo yari deuxième pe. Noneho programme ya gatatu yi processus ya Nairobi yari yo kugira ngo ikurikirane programme ya désarmement, démobilisation, redressement communautaire et stabilisation. Iyi niyo processus yitwa Nairobi. Nshobora kubisubiramo kwari kugira ngo ikurikirane cessez-le-feu hagati y'abashamiranye na leta abari bo bose, rapatriement ma groupe armé étranger nazivuze za FDLR, ADF n'iki bakataha mu bihugu byabo, hakaba désarmement y'ama groupe armé locaux, noneho hakaba mise en place ya programme ya désarmement, démobilisation, redressement communautaire et stabilisation. Alors iyo processus yari ikurikiwe umuntu batoye ni Perezida wa kera wa Kenya nani Uhuru Kenyatta. Niwe bahaye muri CIRGL, c'est-à-dire nani East Africa na SADC bahuriye mu kintu bita CIRGL, niho batoye uriya perezida wa kera ngo akurikirane iyi processus. Kugira ngo mwarabibonye bigeze atumira ama groupe armé i Nairobi bajyayo, ariko ntibatumira M23 kuko Kinshasa yanze ko M23 nayo ijya kuba represente hariya i Nairobi. Ariko andi magroupe yose twarabonye, ahubwo twabonye n'ukuntu bagezeyo amafaranga yaragenewe za ntuza muzi ukuntu bayakubise poshe aba frapper, byaciye ku marezo sociaux na Uhuru aratomboka, amavideo yose arahari, kandi iyo yose ni Kinshasa yabikoze kugira ngo ako kavuyo kabe iyi processus ye kuba nzima. Deuxième mécanisme yatowe niyo bita feuille de route de Rwanda. Feuille de route ni abaperezida bo mu karere bumvikanye kugira ngo babone ahantu bakemurira ikibazo cy'ubushamirane hagati y'u Rwanda na Congo. Juste la feuille de route de Rwanda concerne uniquement la RDC et le Rwanda. Kubera iki? Kubera Congo irega u Rwanda ngo rufasha M23, u Rwanda narwo rukaba rufitsija Congo gufasha intera hamwe kugira ngo bahungabanye umutekano warwo. Muri processus ya Rwanda niho batoye noneho ko umuhuza President Lorenzo kugira ngo arebe ukuntu ashobora kuvugana na Kinshasa batandukane na FDLR, kandi ikibazo cya M23 kibonekeye solution une fois pour toutes, noneho amashamirane hagati ya Kinshasa na Kigali ahagarare. Kagame na President Tshisekedi bahuriye Rwanda igihe cyinshi muri processus ya feuille de route ya Rwanda. Bahuriye alors igihe cyose bahuraga bagasinya ibintu kubikora, ibindi bihugu byakoraga ibyabyo Kinshasa piriri. Nyamwese muribuka bajya ntuza inama ya nyuma ikomeye yabereye hari Bujumbura, bavuyeyo automatiquement Tshisekedi arahakana ngo ibyo bavuganiyeyo ngo ntiyagize ute, ngo ntabwo abizi. Ibyo byose ngira ngo mwarabikurikiye, ni ibintu biri ku marezo sociaux, ntabwo bisaba amarecherche akomeye cyane. Ni nabwo nyuma rero yahise asinya un accord bilatéral secret n'u Burundi. U Burundi bamaze gufata decision kugira ngo East Africa ize
iraza ariko yari ifite agenda, ngira ngo turi mu bantu ba mbere badenonsheje icyo kintu, kwerekana ko nubwo Burundi buje muri East Africa ariko hari agenda kashifitanye na Kinshasa, kuko bo ntabwo bakeneye amahoro, ahubwo bakeneye gucuruza amaraso y'abantu kugira ngo nyuma yaho bunguke, aho kugira ngo bashake amahoro abantu bose bungukire kimwe. Kugira ngo nyuma yabyo mwaje kureba ibyavuyemo, ntabwo bikiri ibanga position ya Bujumbura face à face iyi processus ya Nairobi na feuille de route de Luanda. Alors izi mekanisme nizo nkuko natanye mvuga nizo zigomba gucamwo ibiganiro byari byo byose. Nuba ngo ibiganiro byose bigiye en dehors y'izi mekanisme zombi, c'est du tralala, ntacyo bishobora gutanga bidaciye muri izo ntuzi. None izi processus, izi mekanisme zombi byagenze bite? Eske ziracyahari? Zikihari? Ngenda babwira ko izi mekanisme zombi zarapfuye ntizikibaho. Yaba processus de Luanda, yaba feuille de route plutôt de Luanda, nangwa processus de Nairobi. Izi processus zapfuye zite? Iyi processus mwumvise mbabwiye ko ari amagroupe armé étranger yagombye kutaha iwabo n'amagroupe armé locaux akaba désarmé. Iyi processus yapfuye umunsi parlement ya Congo yatoye ko abazalendo babaye une armée de réserve ya FARDC. Automatiquement ba Guido, ba Karayiri, Kodeko, Yakutumba, Patati Patata, Kabido, La Fontaine, Rose Bishambuke, Maheruki, Raya Kutumba, Raya Mutomboki, tous ces tralala, ubu ntabwo zikitwa des forces négatives, ubu zitwa les forces de défense du peuple. Bamaze kubatizwa, bamaze kubona ntuza communion, bamaze no gukomezwa. Alors nukuvuga ngo processus iyo ya Nairobi yahise igizute ipfa, ariko muri ayo magroupe yose M23 barayiheza, yo basa nkaho bayikuye muri processus, abandi barabafata. None murambwira ntuza aracyafite akahe kazi? Kandi icya kabiri, FDLR nayo yagombye kuba désarmé ikaba rapatrié muri processus. Ubu FDLR nibo ba conseil spéciaux b'igisirikari. Igisirikare ejo bundi gerutse no gufunga abasirikari b'abagenero cyemera ko bakorana nabo. Alors iyo ni deuxième flagrance yerekana ko iyi processus ya Nairobi yagize ute yapfuye, ni Kinshasa yayishe. Ifata intera hamwe ikazishyira muri état major général, harimo des officiers supérieurs ba FDLR bari kuyobora urugamba hamwe n'ingabo z'igihugu. Donc iki cya processus ya ntuza ya désarmement, démobilisation, redressement communautaire cyarapfuye. Bashizeho Tomi Tambwe, sinze ejo bundi manza baradomyeho undi muntu, ariko nta financement yigeze ibona, nta cadre logique bigeze bayikorera, nta programme bigeze bayikorera, pour dire tous les éléments zose ziri muri inani yakanira cessez-le-feu. Cessez-le-feu M23 yasinye cessez-le-feu unilatéral, leta niyo yaje kugira ite, niyo yaje kuyica. Ubwo urumva ko processus yose ya Nairobi yagize ute yapfuye. Tugiye kuri feuille de route ya Luanda. Feuille de route ya Luanda nababwiye ko yari fatse ibihugu bibiri kugira ngo Lorenzo abifashe bishyirana amakimbirane. Alors ayo makimbirane bari gukemura ni M23 bagakemura na FDLR. M23 bayisabye ko isubira inyuma iva mu birindiro byayo kugira ngo Kinshasa nayo ikora ibyo bayisabye. M23 yahaze ibirindiro byayo bikomeye cyane, yabonye oyo bakabi azwa ngo vraiment na makila. Donc ibirindiro yararabonye au prix du sang, abivamo abihereza abagande, abihereza abanyakenya, abasud Sudanais, ibindi abiha Abarundi. Ngira ngo twese turabizi ukuntu bapurinze baragenda basubira muri Sabyinyo, hasigara EAC hari, ahubwo bari muri yo processus leta iza kugira ute irabatera. Iyo muri relation internationale c'est une flagrance ikomeye cyane. Normalement iyo hari
hari abantu bashobora kubihagurukira. Normal leta congolais ishobora gutezwa ibibazo cyane muri justice internationale kuko iyo accord ntabwo yasinywe entre M23 na gouvernement, iya hari ibihugu byayisinyeho kugira ngo iyo ntuza iboneke, iyo retrait yo kugira ngo M23 ive mu birindiro byayo, noneho EAC ize kubikaba. Nuba ngo Kenya, Uganda, Sud Sudan n'u Burundi normalement bagombye kuba traduit en justice kuko babereye kote imwe ntibabera indi. Normalement bagombye gufata ibyemezo bikomeye, soit d'exclure la RDC nangwa bakayihereza ibihano dans leur organisation kuba yabinjije mu makosa, ati muze ndemeye M23 nisubira inyuma, nambye ibyo munsabye ndabikora, ntiyabikora, kandi bose baracecetse kugeza ubu ngubu. J'espère que c'est une interpellation encore de plus, bila bihugu byagombye kuba interpellé kubera byakoze escroquerie contre M23, noneho n'uwayikoze ntibagira kugeza ubu. Sinzi niba muri EAC hari sanction bigeze bafatira RDC kuba itarashyize mu bikorwa ibintu byabatumye ngo ibashire mu bikorwa. Alors bamaze nibwo Tshisekedi yavuze ati nibagende ngo ntibamufashije kurwanya M23, alors que le mandat de l'EAC n'était pas offensive. Ntabwo yari yo kurwana, yari yo kugira ngo baze hagati habe cessez-le-feu, noneho bagira ibiganiro. Iyo niyo seule occasion nge mbona comme analyste mu karere, niyo seule occasion Kinshasa yarase kugira ngo ibone ibiganiro nyakuri na M23. Si Kinshasa icyo gihe yaba yarafashe ya mbere ikemere iya retrait M23 ikavuga ati okay, niba mubyemeye nanjye none ibyo munsaba ndabyemeye, je viens Rumangabo nangwibonagana tuvugane, je te jure yari kubibaye kugira ngo icyo gihe M23 ibivemo byari kuyigora. Me kwerekana ko Kinshasa nta mahoro ikeneye, iyo phase ilaza pesa, alors que c'était l'occasion yo kuba harabaye ibiganiro kandi il y aurait peut-être un accord sous les auspices ya EAC, ubu ibibazo bikawenda byarakemutse d'une façon ou d'une autre. On ndavuga comme un analyste, je ne parle pas comme un acteur politique. Kintu cya gatatu yakoze gikarishe cyane kandi cyaje kwica intuza. Iyi processus ife de route ya Nairobi ya Rwanda ije kwicwa tena n'ikintu gikomeye cya multiplicité de forces étrangères. Ubu ngubu je vous informe que le problème n'est plus M23, gouvernement congolais. Je vais vous choquer en disant que le conflit maintenant aujourd'hui il est internationalisé. Cyora kubabwira nk'ikibazo M23 mu rugamba yakoze yatweretse ko yafasha abasirikare b'abarundi. Ubu M23 igiye kuganira na Kinshasa gusa ikibazo cy'abarundi cyakemuka gite. Donc comprenez que le conflit n'est plus encore M23 gouvernement Kinshasa, ubu ngubu conflit li M23 u Burundi kuko ifite abasirikare bayo. Ibaze nk'ubu ngubu M23 baza tisinya amasezerano na Kinshasa, bara abasirikare ni Kisekedi uzaza gusaba bara abarundi, nangwa ndayishimiye nabagomba kuza mu biganiro. Donc mwumve ko la multiplicité yi shopping Felix yagiye gukora gushopa abasirikare mu mahanga, akazana aba Sud Afrique, akazana aba Tanzania, akazana aba Malawite, akazana abarundi muri bilateral. C'est-à-dire iyi processus ya Rwanda ya ife de route ya Rwanda yayishe inshuro ya kabiri kuko yahise hindura isura y'ikibazo. Ntabwo ikibazo kiri conflit entre M23 na gouvernement, ubu ni entre M23 avec d'autres pays. Abarundi bo turabazi ko bahari. Donc havuze ngo hari biganiro bihabaye, ibyo bihugu byose bisaba un autre mécanisme yo kubicaza, babaze Ndayishimiye waje muri ikope uturutse hehe, abasirikare bawe bafatishwe n'intare za Sarambwe byagenze bite, mwa tubwire dusobanurire. Donc comprenez que kuba ngo iyo ni phase ya mbere ubishobora itemeza ko M23 ishobora kugirana ibiganiro selema na Kinshasa. Ntabwo ishobora kugirana selema ibiganiro na Kinshasa, ari ibiganiro nukuba abarundi bahari, nukuba na nations ziri hari kuko ubu nayo ni partie prenante du conflit.
iyo ni impamvu ya mbere bidashoboka. Ntabwo ari Kinshasa yabisaba gusa, ahubwo Ndayishimiye agomba gusaba ibiganiro na M23, na Lawrence agomba gusaba ibiganiro na M23, kuko kugeza ubu nawe abarwa comme tumwita terme relation internationale, bamwita ni aduye uryamye usinziriye, ni aduye ariko usinziriye. Donc c'est un ennemi dormant. Ennemi dormant kuko kugeza ubu yabuze imbaraga zimuhesha ububasha bwo kugira ngo asanctionne les réfractaires yo processus. Normalement yagombye gufata decision kuko abifitiye ububasha. Nations Unies yamuhaye ububasha, Union Africaine niyo yamutoye, n'akarere kamuha imbaraga. Normalement bagombye gufatira Kinshasa ibyemezo biyesclia par exemple muri SADC. Mais Lorenzo ne l'a pas fait. Soit est-ce que nugutinya Tshisekedi, est-ce que hari intérêt nawe abifitemo, nangwa nugushaka kugira netre, mais sous le fait irresponsabilité ze ntazikore. Donc iyo ni phase ya mbere yerekana ko M23 na Kinshasa ibiganiro bidashoboka, parce que le conflit a été institutionnalisé et ifite tournure très dangereuse, kuko hari ibindi bihugu byafatiwe ku rugamba bitari biri muri conflit, bitari FRDC ari ifitanye ikibazo na M23. Indi rezo ya kabiri idashobora gutuma bira biganiro biba ni M23 ntabwo yemera legitimite y'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Tshisekedi aherutse kuorganiza amatora, wenda batarabikurikiranye. Muri ayo matora herekanamo habayemo ubujura bukabije ndengakamere bw'amajwi yatumye atambuka kugira ngo abe president. Communique twese twarayisomye ya M23 ihakana ko itemera legitimité ya Félix comme président de la République, et surtout que territoire M23 biyobora ita participer mu matora yabayeho kugira ngo imutore. Alors kugira ngo noneho Tshisekedi gouvernement Kinshasa igire un interlocuteur valable, nuko Kinshasa ikuraho Félix comme président, igashyiraho undi président wemewe qui engage officiellement la RDC, uwo niwe M23 ishobora kuganira nawe. Ariko muri iyi phase nk'ingiyi M23 ntabwo yaganira na Tshisekedi, kuko pour ese un président illégitime kandi communiqué yarasohotse itamwemera. Nangwa, bon, entre guillemets, voilà. Vous avez compris, dans un langage de défense, il y a ifite ibibazo bikomeye. Iyo ni rezo ya kabiri, l'illégitimité ya président Tshisekedi. Rezo ya gatatu, ibiganiro M23 yagiranye na Kinshasa, muri amezi arenga 10 bari Kinshasa, il y a des accords zabaye signés. Izo accords zitabaye signés kandi icyama kikaba kizifite nubwo kitacazishira hanze, ariko twabonye ko porte-parole colonel Wilingoma yarabivuze, avuga ko nous avons fait 14 mois là-bas, nous avons signé des accords. Ntabwo twazibona, wenda mu minsi zaza tuzazibona, ariko twemiye ko zihari kuko byavuzwe officiellement. Niba izo accords zitarabaye mise en application, sinzi rero icyaba cyohereje M23 tena kugira ngo ijye kuvugana na leta kandi ibindi bitarabaye. Alors nk'umusesenguzi uzi kiriya gisirikari neza, Pursa 95 ku makuru dufite ya M23 bose bari abasirikari mwa kiriya gisirikari, guhera kuri Chaimani wacyo ukagera ku musirikari wa 2021, disons, bose bari mwa kiriya gisirikari. Abasirikari wenda bashobora kuba batarimo nabo recrutement muri eneo barimo bashobora kuba bakoze, nangwa abandi bajoininze batari bari abasirikari kera, wenda bakaba barakivuyemo mbere, nangwa ari ba demobe uko bakaba baragiye muri, ariko pourcentage yabo ni nke cyane, kuko liste zose nge nagize n'amahirwe yo kuvugana na ntuza na President Uhuru Kenyatta, yamamirije ko liste Kinshasa yamweretse aribo bamubwiye ko bose bari muri ordre general.
ordre general ni muri systeme ya gisirikari ya FARDC basanze amazina batanze ngo 99,9 ayo mazina yose ari mu gisirikari cya FARDC kuva kuri General Makenga kugera ku musirikari wa M23 twabarira bava hariya mu misozi ya ntuza ya Sabyinyo. Donc ni gisirikari bari barimo bazi neza bayoboye no kukivamo cyabo nibyo byatumye kira gisirikari ubundi gihungabana kuko kira gisirikari cyari kiremwe plus n'abasirikari bavuye muri AFDEL, abavuye muri RCD, abavuye muri M23 nako CNDP, nibo baremye kira gisirikari, nibo bagifitiye imbaraga gikomeye kubona cyarashenjaguritse. Nuko bari abayobozi bakivuyemo kandi ahantu bavuye mu makuru dufite bose n'ubu baracyarira ati duheruka. Nge nageze Bukavu, hari bamwe twabonanye b'abasirikare mu bushakashatsi bwacu ukora ngo baheruka amafaranga yo bita ingredient, abazi gisirikare bazi RC, ngo baheruka ayo mafaranga ngo General Makenga akiri komanda aje Ops ya Sud Kivu. Kuva yahava ibaze c'est depuis 2012 kuva yavayo ayo mafaranga ntabwo yaruka kuboneka, araribwa kugeza n'uyu munsi. Hari abasirikari bari muri FARDC bavuga ati bamubagaruriye ngo nibwo bakongera kubona tena prime de combat kuko ngo baheruka kuyibona akiri komanda wabo. Vous vous rendez compte? Donc abayobozi benshi bari muri M23 bamaze kuva mu akira gisirikari cyahise gisanye gisenyutse. Alors sinzi rero umwanya yasubirayo kugira ngo ajye gushaka azi n'amanyanga ubu ngo bari mu akira gisirikari koma kitari restructuré nta mbaraga gifite kongera kujya kunywana nacyo. Je ne vois pas quelle cause yabimotivier M23